Fala, Sista Lovers, Loron dia, Loron solo. Minhas saudações, Bassista Lovers. Devemos durante pela Programa Sista. Sista edição hoje seja muito curral, Albia Fernandes no Hall Belo. José Álvaro, durante o minuto balunya lara, ami se faz informação, Bassista Lovers, Sira, Iha Railara, Nilvin, Iha Itane Jovem, Sira Nebe, que mais o talento mesa criativo dele. Sim. Ok, Sista Lovers, Iha, segmento da Hulu, minha ami se faz informação, Bassista Lovers, fora da cantora com saída, Jornada Orlando. Nós ainda de Orlando consegue release minha música da Hulu com o título Husi Mehi. E música, o título Husi Mehi, related so era e agora jovem sira raso Oscar bem abrir. Na ruma jovem sira nebe que ia sentimento ba ia ema ida numa vez ela apoia tu até te sai sentimento e belemos a ligo Husi Mehi nebele expressa o etan nia ema nebe ma sira gosta los. Ele se expressa, cara. Of course, dia que ita assiste Hamilton. Hello Sista, estou com a artista, promove tani artista. Cantor foi saída ne honaram completo Orlando Rosalia Mendoza, rotina sanulo recensia. Cantora foi saída ne mais um município nebe conhecido o Moro Metan. Sista, ne makai Leo. Hau inclina ang atividade igreja e retina rihun rua sanulo recentolo. Musi atividade nebe Orlando tuir, belefano nia rodi descobre talento nebe iha. Mas que background família lá reconhecimento instrumento música, mas be ação nebe família halo. Motiva tebe Orlando rodi realiza nia nehi. E tina ainda ne Orlando consegue release ni música com o título Husi Mehi. Sista. Husi ação macabela descobre tania talento. Husi imaginação e tamos bela cria obra ida. Olá, Sista Lovers. Hau Orlando Rosalia Mendoza. Hau Tina di Genovi. No hau si município Ileu. Agora dadau hau tur ela iha Bangku, Universidade Nacional Timor-Leste, Departamento Contabilidade. Dia hau si 2013. Ia momento neba hau inclinaan iha atividade igreja nia ia neba padre memada sira realiza atividade baraklos ia neba íamos grupo categoria sira hanesan acolitus jovem ba Cristo então ia neba hamos pouco atu inclinaan iha grupo acolitus então hamos neba sira começa realiza barakli com a música então hamos entusiasmo deles atu akara aprende barakli tão com a música maybe a maioria com a música igreja nyende então isso neba hau canta ia misa sira bebê no hau senti hau saíram hau senti audian hau ia paixão bem a música hau senti música né nesse talento já me hau então isso neba hau começa a descobre kata música né final nesse talento já me mata hau tudo descobre e final 2013. Inspiração boa, mas hau primeiro makahau niya papa mama tamba mesmo na niya background artista ka ema na gusta instrumento música ou ema na gusta canta deve ser sempre buka maneira ou então bele tudo hau lugar one deve na iha talento música ser sempre buka maneira ou então bele desenvolver de tudo talento dele então ação gira na deve ser hau ni encoraja pelo hau no deve sa inspiração boa. Dia saya ka música ka obra haunian antes ni iha maybe ia plano dele então música Husi Mehi niya po inadaw ni sayang isang haunia música dahulu. Dia música Husi Mehi niya kompositor maka hauni ni manager artis maka mau ventura mayo. Dia música dani escritor
poti husi laos si realidade. Nebe, amitara poti de história ne hanesan imaginação ida, quando a hau rasi, nebe makapoy saída, nebe makapoy makapoy quando a domínio. Então, no momento na vai ida peto ida, nebe maka ilorong primeiro, ia melihatang mana ia oras na bihanesa, o hamnasa na bihanesa. E depois ia kala-kala no sempre toba sa edu haladeira. Ia lora segundo mos, na pating ia oras na bihanesa, ni mehi ema na bihanesa, o hamnasa na bihanesa. Ia lorong terceiro sa acontece na pati, i oras na bihanesa, ia ho hamnasa na bihanesa, no ema na bihanesa. No ia lorong dahar. Ia lami itang mona, maybe, mana na may directamente ho dia story niya. Kuya ko na ba proseso shooting agradecer tebe tamba boto to bela dia sama neho tim na de maka suporta tebe tim na ma active tebe bisa proseso shooting ngaran no ami shooting ila orang dahulu ami iha studio iha awal studio satu iha memori segundo ami shooting iha subang punya lete no ikut iha hera. Hawanoy nga wala sa Rudy Desafio Barat, sama ami iha tim nebe maka aktif tebe depois serviço makas hodi halak ng desafio hirak ne hal senti desafio maka dalam rumah mesoro klima nebe malanesa dan udang sira nebe maka dalam rumah halang parado o tingki halo ami shooting tarde nebe betul-betul dia. Aku juga pensaya hal yang main baon maka primeiro hal cara criar obra barat kita no hal cara sa inspiração ba jovem hotu jadi maka iha talento ba música no hal cara desenvolve dia pelitang hamia talento dane iha inyara jovem semester no espera para tiga oportunidade hal cara loy ni pati talento na din hau iha atu Dubai iha mundo internasional no hal cara sai parte da mos tu desenvolve dia kita inyara jovem semester dane ibu talento música. Sabemos o voto, nebe maka iha talento ba música, ou gente inilah paixão ba música, inilah beletau, inilah belemue, atu hatudo. Sekarang inilah turu então yang belat maten. Talento nebe ma ita iya, ita labele rain nalarang, ita labele just hakoi tamato. Nebe ita koko desenvolve na pating talento nebe ma ita iha, hatudo ba emo voto kata, how iha talento nebe maka extraordinario. No, ito sa'yo kataluhan, Foksolo ba e mahoto ibu si talento nebe ma ita. Artista, histórico na ba artista, promove itanya artista. Ok, setelah sila maka Orlando nebeke ni musika honia título husi mehi. I musika idane related so jobi sira nebeke gosta ema ida mavela koyatu hato ni sentimento que expressa ni sentimento los kala é belum abria. Orlando minha mensagem ba Sister Lovers, maka kari kita bot sira iha talento, kita moy atu desenvolve talento nebe maka kita bot sira iha. No foksolo ba mahoto ho talento nebe maka kita bot sira iha. Talento ne laos mai husi canta det nebe liu husi modeling, arte e talento sira ne bele ita bot sira bele explora no bele haturu saida maka ita bot sira iha. Los kala é abria. Aka Sister Lovers, next iha segmento da rua linha. Ami se farre informação da Sister Lovers por a cantor com saída. Neve maka tinang koto klibanya hetan apreciação Husi Timor-Leste Timor-Leste Music Award. Neve na parte iha canal GMN depois de publicidade Tuirmai.
Welcome back, Sista Lovers, na pating iha programa Sista, História com a Artista, promove Italian Artista. Dek Sista Lovers, tu rumai Italian Artista honaran jange, nebe que consegue criar uma obra lugu ida e além de nós, minha obra balo, minha colabora, ho jovem se nebe que na como ho talento e brilha. Loh, so Sista, mai tava Sista kamu? Hai, hal jange. Agora sekolah Yumpa. Tidak ada 20 musim Bogor. Dia salah pinang kutub pinang ruang liba. Aku kuliah konobasa musika. Dia sekolah berho kuliah Valnara. Yang ba musika tolu. Makan sang fetoniku, pusnya kontinua sama balik anta tena musika TVS. Ikut lima loro begitu. Musika na sudah pos tambah sei hal lah. Musika hotona kayak at drop mah hele. How salah hal musika, leba inspirasi si dari Sama mau ngebramos, penting amo si Begdides. Anto, gracias de sudah koneksi kono aplikasi ng Excel Studio. Ang hana mau sekolah Yelios itu nimay ko koneksi aplikasi ng mau. So penasaran di ko ang hanik lima game. Anto, halo ke aplikasi ini ahore itu kami sa bosta. Agosta, kami sa halo ati agora. Dia claro, sa musika sinabi halo na sa depende dete. Balong ba dia experiencia, balong musi sa kolega sin historia. Ve sanero to na. Dia ya claro, musika ronda drop from last post mak hanesa ida mak hamna samida. Jadi hal kolabora ho kolega bro, kita musika honesto kolabora ho haso. Musika nasi midane sa ni ame hal video ba bande tasi ne. Tapi sa hawa selima musika honesto tamsa. Di video no banyak konsep ame hal ya sekolah kasait. Hal nya konsep sa evento. Tapi sa ho musik video. Musika yang masih tidak tambah sa bahau pessoal. Musika ni ang hal pertama sa bahau pessoal sa ketu ida nebe hadomelo. Tangge masa halo kami. Mas musika honesto ne hanasang nebe masa ita hoto no ho emai dane. Ita say hadomia masa tangan honesto kan hal jujur hal jujur usne. Mas ke paranomos hanfatnya karaksa. Tanang sa sentimento ho nani lahna sangket atau bosok karaska di club honesto. Tambah ya tempu dan pulang tak to. Karena sampai syuting udang atau ami parcelai, ami cancel abang udang kontinua mak udang fatnya atau empat. Si konova di traffic ya audio sirene hama hakikar taruh si mixing mastering nyebit hanapang buat hanapang buat akar halo kono bangsa aku referensi si Indonesia nya akhirnya ni halo kono Wonderland Indonesia akar halo kono Wonderland Timor Leste kama sa komesa launa ami komesa ba hawat sanena ba terhalo sini ba ketiga pai kirana ba untuk kultura mana agora India 20% kan, kalau misalnya awal orang lau entrevista ada atau korba ni project lau orang audio hotel, hela ni video deh. Masa ulun nanai, how lagu kita DJ Sloper, nomor mau Fabio, nama sa how lah ya niat aku award lagu mereka. Jadi, gue pengen coba kira bulhau, itu
asal hal musika kalau berkumpul ba music award itu cukup importante hal tahu sabota dan kira pokoknya hal evento ne tarik ya oportunidade ina muito mais kasih hal karena orang-orang ego lemon dan hal plano musik kultura kan atendi bukan negara senior kalian kono bab kultura identitas timor sama hal musik kultura entah apa hal itu pensan kita harus itanya bisa itnya musik kan memang itanya dunia kita luar tapi kita orang era memang sah fountain atau modern atau karena kultura itanya baca kultura keluar dan hal karena kalian bukan dia bahan Korea harus kita menunjukkan siapa yang berminat sebagai letak seperti itu. Bisa ini kan dia mikir level tower ini tinggi sekali. Buat lebih dia kan importante hal dia kita. Sista, todo con Batista no promueve tanya sista. Oke, Sista Lovers, jadi maka artista jangan nebe ke honia musika nebe mesa pura deki mesa que não gostaram na abrilha. Claro. Os calai. Sim. Não vamos dizer, how gostava de música e da hamnasa mida. Los e how gosta lima que da música honesto. Não ainda também vamos dizer, how gosta litama que de música e da noi neve. Of course, noi ia halnya sorry. Wow. Dia sista ia futuro mai jangan hakara kriatan ia obra ida maka Wonderland Timor Leste. Plano nebe que jangan plano hela espera kata que ia futuro realiza o sucesso. Bebe lá o sina liret vamos dizer, jangan vos iha mei hakara ia futuro em mai hakara halo colaboração com artista legendário Sira. Niliu iha música Timor Ninha. Los Sista Lovers dia maka informação sita artista jange. E la sente kata que muito bal nelarang. A minha rua consegue ramalu com a Sista Lovers. Pode fazer informação da Sista Lovers quando ba jovem conhecer Sira nebe maka mais o talento no criatividade. Los abrilha e basista Lovers nebe que iha talento que tamoya atu hatur minha talento nebe explora no desenvolve minha talento nebe maka ita bot Sira iha. Los iha música date nebe iha mos arte iha modeling e sei barak lutan los kalian. So Sista Icosliu, how abria Fernandes no Raunia Bela. How José Álvaro. Tamuto com a equipe nebe serviço, rato a mini obrigado wine e adeus. Adeus.